Za novi ritam života. Depo portal. Pa u Hrvatskoj je nekakav umro i sad hoće njegov sin Begi, on je izrazio, starac je izrazio želju Begi da ga spale. I ono je pepeo da drže Begu u kući. Jebi, on je došao kao da kupi tu, urna se zove to, gdje se smješta taj pepe, on je došao, a bio je pocicija čovjek do Boga. I on je došao da kupi tu urnu. Pošto su, kaže, ove urne za pepeo, kaže trgovac, vidite ove kad je pozlačene 850 eura. Šta 850 eura? Imamo kaj srebrne, posrebrne, one su 400 eura. Imamo, kaže, one urne koje su klasične, one su 200 eura. Kad nekaka stoji u ćošku tam, a kaka je ono? Ma ono je kaj tegla, kaže, od salate, galun obični. Eno ćeš mi dat, kad doći od ono džaba, ma eno ćeš mi kad dat, u mene baba uvijek ule da gleda kroz prozor. Ako to je njegova želja bila, da gleda kroz prozor i da je on će. Za novi ritam života. Depo portal.